Kubor nakaslem jong unongsan hima. Watla nakaliang ke Hill State People's Democratic Party kampatla ban pentikna yung kurtong uban yakun na Nongstoin constituency ag election MLA kaban Salong House number 1 hinrei gila don kumbalaingut kiri urangba kibla tap ya ke application ban pan ya ke ticket ban long kum kurtong kaseng ya gani la pentikna ru do ba don bok thaba ubadei chief organizer jong ke HSPDP Nongstoin area abakren gi nong tho khobor ulapen pawru balese kindang don shu shu kimbanang tap kerteng nakabenta ban pan ya ke ticket Dia akan minta kebayade bakal jengkeli. Nakali dungi kum kapati ruang adu mutangi tang SSIT. Nakabenta bangin say no yo tong namunta ka election ada plan. Ti laimut ki balawan semat ban tiket naka parti melebaki form kabangi laku trek nakali. Mana kita bilang itu? Nakalian jong balapan ya ka tiket hiji don laingut hadu mentak ka ketiga bat kata kilong nakalian jong ba ning star martong ai ba bobi khasandi bat ba LG nomsi pilih ba kindang don baik di papan makadu mentahi nakalian jong ngi tang beli ke jengkang nak mentai kinu ki bakwa ban ya ka tiket nak mentaka nustot